يا حاجة مين؟ انت مين؟ انا عايز اجي اخطب بنت. عايز جاي تخطب بنتي؟ ايوه. يا اهلا يا مرحبا يا مرحبا. اتفضل اتفضل اتفضل، بس انت صايلش كده. خش يا مرحبا. اتفضل يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بك يا عريس بنتي. انت هتفضل تقول لي يا مرحبا يا مرحبا، ما يلا ندخل في الموضوع على طول. نخش في الموضوع على طول. انا عايز اقول لك حاجه يا حاجه. اتفضل يا باشا. انا عايش بنتك دي في قصر. تعملهاش؟ في قصري. هتعيش بنت في قصر؟ واكلها كل يوم لحمه وفراخ. وكل يوم لحمه وفراخ؟ طب الصلاة على النبي، ده انا كده اروح اكل هناك بقى. ماشي يا معلم. طب انا ليه سؤال بس صغير كده. هو انت شغال ايش؟ شغال عواطل. شغال ايش؟ عواطله. ولما اتجوزها نشتغل احنا الاتنين. يعني دي شغلانه جديده بقى؟ انت شغال شغلانه جديده؟ طب ايش يعني الشغلانه دي؟ اسمها عواطل. عواطلي؟ عواطله. ما عواطلي دي ما بيشتغلش، يعني انت كده تقعد قاعد ما بتشتغلش. ايوه. وجاي تاخد بنتي؟ ايوه. وهتعيشها في قصر وهتوكلها كل يوم لحمه وفراخ؟ ايوه. اطلع بره. اطلع بره يا اخي. جايب لي واحد عواطل وجاي. اطلع بره. انا هيوكلها كل يوم لحمه وفراخ. ما انت عواطل.